Nisueng pa Salantini Koborrang Media Network kunrim chaksua, anga Alicia A. Sangma, nasimang na Salantini Koborrang ko para katinga. Kata bichungrang, Prime Minister Narendra Modi, mungchet pangchakani krongrang ko North East adukrang na para katangaha. Meghalaya ni Bilsi Sutpunga Gapani ko William Nagar o dalbe e manyanga. Chugumukpa Koborrang, Robibar Salo asuni Prime Minister Narendra Modi, mungchet pangchakani krongrang ko North East adukrang na para katangaha. Aro Shillong Songjinma o North Eastern Council NEC ni Bilsi Sutpunga Gapani ko manyan yo dongpaa. NEC ni Bilsi Sutpunga Gapani ko manyan yara asuni jakatela ni ko matnaw ni Bilsi Sosni Bunga Gapani ko manyan baksa apsan unga ni Prime Minister Prakataha. North East Jol ni gamchat kapong ani biding ko jana patingon North East adokrang ara South East Asia na cholgu ko ani gaman surkari plak jolrangon namroro sulruani ko rabanagata yo cholku ra India Myanmar Thailand asong tamgatham ko nangdemiat kapa rama aro Agartala Akwara Rail Ramarangko Tharina Bachingatingaha ne Prime Minister Modi Prakataha. Look East Policy ko Act East Policy na dengtanga tauni daw sorkari Act Fast for North East aro Act First for North East Policy ko ragatskaha ni ba Prime Minister Prakataha. North East adokrang na mungchet pangchakani krongrang ko Prakatangingon. North East adokrango tumani ko rabana. Bijoli rangko nambate na tourism ko thangduat na jatni dakar kani ko thangduat na Rama Jatlangrang ko namtapat na 5G network ko rabana kami ge khamrang ko thangduat na aro khalsusani rang ko namdapat na सरकारी खामखा इंगा एनी पीएम मोदी फरकताहा। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल Meghalaya adok ko manchengau ni Bilsi Sutpunga ga atapani ko gisekrani gata East Garo Hills ni District Administration in Daktalanche mija anti chido karo chisni tharikrang William Nagar ni Rongrengri Government High Secondary School Khalchakramo salgani na dalbe e aro ansau be e manyanga ha Yamanya News Kutung Minister and Chief Advisor Thomas A Sangma mungsong gapa sukupong aha aro William Nagar ni MLA Marcus N Marak mandira ko matna kragapa sukupong e bakkur angaha wanda kirim chaksoni khatarang ko William Nagar ni ADC aro William Nagar Municipality Board ni Gatal CEO Daina Guri Sangma Aganangaha. East Garo Hills Ajani Deputy Commissioner Jagdish Chelani Achak Matkuk Patuga Ningza Sangma Sagi Nisyani Bilsi Chang Rachasa Sutpunga Gapako Adoko Manyangani ko Janap Tolangaha Arumkangchi East Garo Hills Ajani Sururu Namruranina Kuchosan Kamko Kachina Ajani Mandirangko Didiangan Baksana Yadalbek pa program ko ngatna Managata Dakchakahanina William Nagar ni MLA Marcus N Marako Badang Tangmancha Matel Plangskaha Yamanyanyo mungsong pa sukuparang ni jak chi focus aro focus plus aro progress rang ni gata adita sak aja ni mandirang na wak bisarang aro do bisarang ko ba swaleo nangaha unbaksa na thuma machutani jakman joljol aquafest ko prakyo nangin ba mandirang na mesok ke phalna dungapa bya pastol rang ko ba wamang nyang jolaha manyanis khang pasalo achukjat ni khalsusani rang ko ungatangaha apsan salon flower show competition pumpkin carving competition, chess, carom, singing, dancing, photography, aro painting competition rangkoba ungatang jolaha. Program ko ansaw dapat na agata asong ni da orurumang singing gapa git gaparang atam chipa gitrang ko rung ang tokaha aro program ni ponchota o repraptol barang ani chi manderang ansaw atang jolaha. Apsanda ke manya ni ginik pasalo jatni sunga chana ni bewalo susatani aro dengtang mancha kalsani rang ko atang skaha. Atamchi bara Bangladesh uni sokpak pantu Rachel uni gitrang ko ringe mandirang ko ansaw dalangaha baksana achuk asong ni niksing parang do rangje khainok phante da suraka rough road rang ba tukke damme ngani chi program mo bakra gapa mandirang ko ansaw dapatang skaha ang maramay kay nang ko
sarap ng kasarapin nga. Nape tunggote, nape tunggote, nape tunggote. Rakyat yang naranikon. Yan dal na Koborrang ni suing pasakanti kun metela.